Mirne kaj samo, ma dragi moji youtuberi, malo prije ste vjerovatno gledali stream na onom tamo mome kanalu što sam vam u prošlom videoklipu rekao da treba da subscribe-ate. Svakako subscribe-ate ga ukoliko ste gamer i volite gledanje igara i normalno volite gledati ovaj moj YouTube kanal. Dragi moji youtuberi, veliko finale se sprema, jedan ogroman, nevjerovatan veliki događaj. Kao što vidite, tu je moja lijepa supruga Enisa. Idemo zajedno, neću vam reći gdje, ako bude u toku vloga ću vam otkriti gdje se nalazimo, gdje idemo, zašto tu idemo, uglavnom vjerujte mi, ali nemojte odmah klikati na kraju ovog vloga, ali vjerujte mi, kada vidite zašto idemo, zbog čega idemo, wow, bit će jednostavno wow. Da više ne odugovlačimo, trčimo, idemo u naše golfa peticu. Kao što vidite, prelijepa je idila večeras, hvala Bogu, ne znam koliko možete vidjeti na kameri, nadam se da možete vidjeti, snijego kiša ili kišo snijeg, kako volimo to reći, možda onako da izmišljamo nove riječi, pada, hvala Bogu, golfić je spreman, djeca se spremaju, Hanuma radi svoj posao, ja pokušavam da radim svoj, idemo dalje, nemamo više šta da odgovlačim. Malo prije ste gledali stream, spomenuo sam u uvodu klipa, rekao sam da imam nešto veliko zaista, neću vam reći ponovo, kažem šta, hoću da vas što veći hype uhvati, nemojte preskakati do kraja videoklipa. Trčao sam na brzinu da odem do džamije, zatim da polako lagano obavim namaz jer nema žurbe u namazu. Klanjali smo jaciju, zamolio sam džema da nakon farza ja izađem, da dakle odem na ovo mjesto gdje idemo, sada neću vam reći gdje idemo, trenutno se vozimo, međutim desilo se nešto neočekivano. Dakle bio sam u tolikoj žurbi da sam otišao po porodicu, otišao sam po svoju super cool ženu koja trenutno ovo snima, nazvao prijatelja s kojim treba da se nađem ako bude sada prvo u Zenici, i onda kada smo trebali krenuti, shvatili smo da sam zaboravio novčanik. Ne znam gdje mi novčanik i onda trči tamo vamo gore dole, skontam da mi je ostao u džami, Bože dragi. Trčim ja tako u džamiju, uzmem novčanik, nazad, pravac, sada idemo dakle u Zenicu, idemo po mog prijatelja Nihada, da se nađemo ako bude zajedno, a zatim pravac, epic journey, najbolje putovanje ikada zbog posebnog jednog cilja ako Bog da. Pa eto, vidjet ćete kako će sve to ispasti. Dragi moji, trenutno je 20 minuta do 8 sati, još uvijek putujemo do Zenice, trebamo preći još neki 100-tinjak kilometara, dakle poprilično je daleko odredište do kojeg trebamo doći, a treba da stignemo otprilike do 9 sati. Ne znam da li ćemo uspjeti, hoćemo li uspjeti, budite uz nas, putujte dove i nadamo se ako voda da hoćemo. Zaista, Enisa, moram ti reći, ti si stvarno moja desna ruka. U posljednje vrijeme, Bože dragi, pa ja stvarno ne znam kako bih ja uopšte uspio sve ovo bez tebe. Evo vidite sada, snimam ovaj vlog, ja vozim, poprilično je ružna cesta, mokro je, snijego kiša kako sam je nazvao, odbilja, pada. Zaista ne znam kako bih mogao ovo sve samo raditi, mislim da čak ne bi bilo uopšte šanse da snimim ovaj vlog, da nije moje voljene Enisice. Narode, polako se približavamo Sarajevu, dakle idemo prema tom Sarajevu, eto upravo sam vas pojlao, ali namjerno, naravno. Dolazimo do naplatne rampe, ako Bog da treba da platimo ovo što smo se vozikali po autoputu našem dobrom bosanskom, platit ćemo dakle 6 markica iz Zenice do Sarajeva, a zatim nastavljamo naše veliko avanturističko putovanje. Tačno kada putujem do Sarajeva imam osjećaj da sam u nekoj drugoj državi. Pogotovo onaj gore tunel kada se izađe iz Zenice. Pare smo dali, putovanje nastavljamo. Narode, spremite se za najveću avanturu ovog YouTube kanala ikada u historiji. Dragi moji youtuberi, vozimo se kroz Sarajevo, ima traka na sve strane, gdje god okreneš se da prostite neko vam uleti. Ispred vas, iza vas, ovako, onako. Tačno čovjek mora biti dosta oprezan, ali s obzirom da me sad dobro drma adrenalin, pa ima tu sigurno i norepinefrina, ali eto ne damo se. Nemoj hođa koga sad opet pametno. Uglavnom, znači idemo prema Sarajevo City centru. Sljedeća destinacija Sarajevo City centar. Šta ćemo tamo raditi? Tamo se nalazi famozni G, a neću vam reći šta.
narode moj lijepi, evo nas, ekipa tamo se rasprema, moj prijatelj po kojeg smo išli gore u Zenicu, Nihad Talić, legenda prava, veliki dizajner, apsolutno amazing, što se kaže, Jusuf, ostala Raja, moja lijepa supruga. Dobro, gdje smo mi to sada? Trenutno smo u Sarajevo City centru, velika pošiljka, dakle, otkrivamo dalje ovu veliku misteriju, velika pošiljka iz Beograda čak je došla za nas, odnosno za naš YouTube kanal, samo ćemo toliko otkriti. O čemu se radi? E pa, vidjet ćete i saznati ako Bog da vrlo skoro. Sada idemo gore u našu dobru poznatu trgovinu Game Shop Creed. Vjerovatno ste u našim gameplay videoklipovima mogli primijetiti tu radnju. Sada idemo ako Bog da direktno u nju da vidimo kako šta je došlo. Je li vas baš interesuje? Ha! Oduševit ćete se. Nihad i ja smo na putu do velikog sastanka. Morali da svratimo do jedne trgovine da kupimo veliko opasno oružje. Mi smo opasni momci kao što vidite. Zato, dragi moji, budite spremni. Mislim, to su ipak airsoft puške, ne skirajte se, ništa opasno. Idemo dalje. Nalazimo se u Sarajevo City centru. Idemo prema famoznoj radnji Game Shop Creeda. Veliki trenuci će da se desi ako Bog da uskoro. Prolazimo, narod me gleda, vjerovatno im čudno što snima, ali eto šta me briga. I Game Shop Creed. Dolazimo. Pozdrav Raja! Salam alaikum! Gdje si Raja? Nemoj snimati. Pa vidite što si lijep baš. Naljutio se. Nalazimo se u Game Shop Creedu. Ovdje je moj veliki partner i dobar ahbab, Selim Alagić. Malo falo da srušimo ovo čovječe. Idemo u jednu drugu trgovinu da kupimo memorijsku karticu. A zašto? Neću da vam kažem još. Uzimamo karticu 64 GB. Koja je brzina? Piše. Iznad klase 10. Piše. Aha, iznad klase 10. Tamam. Ja imam takvu karticu na Canon 1200D, znam da je dobra sigurno. Nikad nisam imao problema s njom. Karticu smo kupili. Idemo do ciljanog odredišta, veliki trenutak je došao, draga moja lijepa Rajo. Sad ćete vidjeti zbog čega sva ova hampa, zašto smo sve ovo uradili. Jeste li spremni? Krećemo. Veliki trenutak je tu. Jeste li spremni? Nadam se da jeste. Pokazujemo sada ako boda. Kupili smo nešto, a ništa posebno, obični aparat. Bez je nešto, neki amaterski tamo. Šta će nam tu, jel tako? Nećemo mi neke profije, nisam mislim, razumijete? S obzirom da ja nisam toliko dobar u ovoj tehnologiji, odnosno razumijem se ovako nešto površno, čuo sam nešto kaže nije loše, ali moj kolega ovdje Nihad kojeg sam danas doveo, on je puno bolji od tome. Dakle, mi smo danas kupili nešto 5D nešto je 5D. Ste čuli kad zato 5D Mark neki čak. Pišite u komentarima ako mislite da ne valja, kupit ćemo drugi ako ne valja. Hajde, stavi se. Nihade, šta misliš ti valjalo ovaj aparat? Pa ovo je jedan od najboljih aparata koji je Canon do sada izdao. Znači 90% fotoreportera koristi ovaj fotoaparat, pogotovo ovaj zadnju verziju Mark 4. Tako da je ovo jedan vrhunski aparat, kamera koju bi svaki youtuber koji se bavi ovim poslom poželio. Znači nismo se haman zafrkali, kako ja vidim ovo je haman dobro ispalo čak. A mi htjeli uzeti blan onaj mobitel, ali mobitelom možemo snimati. A kaže ovo nešto bolje, aj rekao daj to nije, koliko je, ma nije bitno, ba rekao sam daj, hajde ba nije bek cicija. Jel tako sad? Nije. Ja kako? Pogotovo ako si altruista što kaže, jel tako? Kupili smo i neki objektiv, kaj, ovo vam čudo ne može samo raditi, mora biti nešto ovako kruglo. Ja sam njima kontam šta treba, koji ćemo uzeti, kažu uzmi ovaj neki, stavimo Nihaj, šta piše ili nešto? 1635 f4, znači jedan od najboljih Canonovih objektiva za video i za fotografiju. Čuj, kažu da nije loš, a? Šta velite vi o tome? E sad, jučer se desilo nešto neočekivano. Naime, mi smo ovu opremu trebali jučer dobiti, međutim, desilo se to da je naš dobavljač, Malkice se zafrkao. Insan došao i vratio se, kaj mrsko čekati. Dobro, nije baš tako bilo, ja sam to malo kamuflirao. Uglavnom, dobili smo neki Vertex E20, ja boga ne znam šta je ovo, ponovno ću ja pitati svog Nihada, on nam je na jedan način tehnološki savjetnik, ajmo tako reći. Vertex E20 je battery grip, što znači dodatne 3 baterije u aparatu. Znači, produži rok trajanja i produkcije videa sigurno za 3 do 5 sati. Bože dragi, ste vidjeli ovo čovječe. Znači, nismo se zafrkali. Dakle,
Zbog toga je čitava frka bila. E sad, mene interesuje od mog velikog prijatelja Selima, interesuje me da mi Selime kažeš koliko je ovo sve bilo otprilike. Čudo, kaže puno, kaže haos. Ma ti ovo kao može bila, već mašina, kamera isto je to, sam nek snima, to je bitno, jel tako? Nalazimo se u Game Shop Creedu, nemojte zaboraviti da ih posjetite na Facebooku, u Sarajevo City centru, svakako najbolja radnja na čitavom svijetu, čovječe, pa gledajte koliko tu ima igrica, gledajte. Znači, samo doći gledati igre, ništa ti drugo ne treba. Pari toči, što se kaže, jest. Dok moji ahbabi ovo raspakuju tamo iza mene, ja zaista moram da kažem, čovječe, kako sam se samo oduševio, ova kamera je nešto nevjerovatno. To je jedan od razloga zbog kojeg sam ovako večeras bio uzbuđen. Postoji još veliki broj njih, sve otprilike ide u ovom smjeru. Molim vas, pišite u komentare šta mislite, šta mi to u stvari vama toliko veliko spremamo, pa nećemo da vam toliko govorimo. Ovo što ste sada vidjeli je samo mali djelić onoga što vas zaista čeka. Nemojte zaboraviti da nas zapratite na Instagramu, da nas podržite na ovom ovdje YouTube kanalu, kliknom na like i na subscribe i naravno ne zaboravite da nas podržite i na Instagramu. Imate svega toga dolje linkove u opisu ovog videoklipa. Kameru smo spakovali, sve smo sredili, velika, epska, mistična radnja Game Shop Creed se zatvara. Na našu veliku žalost, normalno ne stvarno. A tamo, hoće ovako da vidim, ja gledam šta je vi sad. Evo nas, gledate, Selima ga, ostala Raja, tu su svi, Ivana, ostali, Rafa se tamo sakrio, ali nema veze. Dragi moji, tu je naša lijepa kamera, Jusuf mi leti pod noge, poprilično je kasno, sad se valja vratiti dolje ko Bog da u Golubinju. Zahvaljujem još jednom Altruist Arts kompaniji, ovom ovdje Čiki velikom, koji nam je ovo donirao za... Dobro, ti si veliki čovjek, nisi možda u dimenzijama, ali jesi u duši. Koji nam je donirao ovo ako voda za snimanje na YouTube kanalu. Kažem vam, ovo je samo početak ogromnih projekata koje vam spremamo. Ostanite sa nama, kliknite na like, na subscribe. Do sljedećeg puta, vaš Eldar i Selim, Altruist Arts. Mi smo svi altruiste, a ako vi jeste, like, subscribe i gonite tam. Pratite naš gaming kanal. Dragi moji youtuberi, evo nas, stigli smo kući, hvala Bogu. Prošla je ponoć, ovo je bilo zaista jako intenzivno. Pogledajte na mom golfu. Ovdje možemo ovako jedno srce ostaviti za moju voljenu Enisu. Ovako jedno srce. Pošto snimao sa njenim mobitelom. Ponoć je prošla, umorni smo i žena i djeca. Ovo smo uradili zbog vas, žrtvujemo se zbog vas. Ako ništa, bar možete kliknuti na like i subscribe i podržite naš gaming channel, jer svi smo mi altruiste.